El Department of Social Welfare and Development o DSWD ta preparaya para el implementación del un National Drug Rehabilitation Program na rehiyon. Actualmente no hay pa claro cuándo el principio implementa con el oficina central, pero optimismo sila que el principio con adentro este año. Según con el Information Officer del DSWD-9, Ley Madeline Espiritu Santo, el programa entendido para ayudar y asistir con mga drug surrenderies, quien ya somete di la cuerpo na otoridad. El concentra según el DSWD na reintegration program onde sila dale counseling, livelihood trainings, y social preparation con mga drug surrenderies tali na rehab stage. Since we are part of the Pillar 3, aya kita na aftercare, so more on reintegration kita. Akal tadala kita mga livelihood programs, hansina, and then part also akal information dissemination, akal advocacy ba? And then akal counseling kun LD atod mga families because in reintegration, taman conduct kita mga social preparation na families and community once kabayak sila man undergo el rehab stage and para man reintegrate kanila back to the community and to the families. Actualmente ta estudya según el gobierno kilaya aumenta mga infrastruktura como mga rehab centers na entero país. No hay pa según klaro si cuánto beneficiario incluhi el DSWD na programa. Pendiente el continuando profiling takundo si el DILG y Philippine National Police. That will be based on the referral kadali ka natin LDILG si kwanto kasi depende pa rin after kasi el profiling these surrenderies will be assessed si necesita ba sila el livelihood assistance, what kind of social assistance sila necesita or social services. So it depends lang syempre si kwanto referral el dali ka natin LDILG. Para na DSWD, DILG y PNP, tali también el otros pa mga ahensya como el DepEd, DOH y mga civil society organizations. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.